La famille Jambe Kisi woni e mo watene la hakke o video do fiyo bandira do hari mi wadi video mi yewti jama on fo mi yewtori mo ton kono hari video wona kanko tun fewti kono video do a 90% go kanko fewti mi sikki go Khadija to wiyete haray sister yo Allah wado barki ma yo Allah uttine bernde yo Allah yaltine o e preuve yo Allah foline yo Allah uttin bernde made Allahumma amin haray bandan anibi ka réseaux sociaux kono mi sikki ila buruma nebude ka réseaux sociaux ila mari expérience bus ka réseaux sociaux ka réseaux sociaux goddum heba do ko moƴƴi on tigan heba ko boni ko tortoden Allah yo Allah wado taw ko moƴƴi hebete ko waaju ilan andi non tu es une personne consciente wona fetudo ko timmudo kono tagado feƴƴanaali waajede hay e goto to feƴƴanaali waajede hara accanela hakke simi blessima yewtere ande arugol sifo ɓeyda e unugol ma arugol waɗa vidéo ji explica ɓeyda e unugol ma ka réseaux sociaux ɗo buyno ɗo si polémique ala ɓe existata jamais ko o polémique ɗo jonnata ɓe sujet o fait o wata créer des sujets kala ko woni important ɓe yewtata mais kala ko fi goɗɗo tippinte ayeɓe ɗon o bandirawo men ɗo ni no windi livre o bandirawo men ɗo no windi livre hay e goto wala wolde fi livre ko pullo fouta ko duwa ɗo valoriser ni kono rewɓe ɓe wo worɓe ɓe wo hay e goti to ala partage de vidéo ji makko ɗin hay e goti to ala mo apportant de soutien kono an ɓa ko tippingol fiima jiiɓa fiima ñande wo ñande ɓe ka TikTok hiɓe wowla jama on hulata Allah joni jama on kala ko boni ko ɗum ɓe ekkinta yeeso si a nana nilan accirni explication enen ɗo fop ala mo ala ella ala mo ala côté sombre ka vie mum mais ko tortoɗen Allah yo Allah ɓurto e wallitade yo Allah hiwu en aynayi mo men ɓen ko philosophe ɓe wiye woyo Allah ta wetir jemma c'est de la philosophie explique piji puy quoi en fait si a nana nila continue business maɗi déjà ka debbo wakkili ɗo mari marquement tu travailles bien concentre e ɗin piji wota jonnu goto explication wota a jaabo hande kadi hay e goti to wota hande kadi ta ƴewu e panel ji e wollugol fi ɗum ɓuttinan hoore ma si anani maintenant si a nanali ma sœur aru yewta si a nani yewtere ande si a nani ko mi yetima ko ɓe mi yeeti ɓen fop kadi ɓe nananilam ɓe yino résultat e son famille si a nani a jaɓi hande kadi wotta wowɗo fi ɗum hay si goɗɗo afisima yi na nene ma woni nene ma yaltini ɓandu ma ndun ka yaasi wota a jaabo ta wowɗo fi ɗum minan tori Allah yo Allah waɗu barkima yo Allah yaltine o épreuve ɗo menen ɓe heɓali sifa ɗi épreuve ji ɗo yo Allah dandu men sifa mum haray partager o vidéo massivement taganolan o bandirawo ɗo merci beaucoup.